Apa? India. Abang ni kang mereng mati mun kirim India tak joget sa ilmu kubur man. Niki urusan lagu ni kay pasrah akin ka Kiai Wahyudi Effendi nih. Nih kemarin kula ambu lagu makin insaf kula. Seru. Seru nyanyi India. Apa yang bulan genteng yang kuartis kok. Bade samroh dari situ Bondo nih kah. Dari Asem Bagus. Senika nih. Mun atemua aparing salam mun tapesa aparing salam anika tante orang seiman anika tante orang seislam. Eka lagu tahun 90. Kula ki nyapok titi kening kula lambek lagu ni kemake lagu masuk surga. Lapi lembut ni kah. Kula nyapok cak kula kelahiran tahun beluk sangat. Jadi kula makin umur 17 tahun. Tahun beluk sangat. Jadi lagu nang ngaki ibu. Cak lembut make lagu cinta enten kah. Lo pangis merengis. Yang namanya tangan dalam pacaran. Sedia tak? Okey kan? Lembut. Mun nak kanak saya lahir tahun 2020 lagu na benih nikah. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Hahai kok. Tahu apa sih mungil-mungil je. Alhamdulillah ki buru aparing beburukan dak kakaula kelaban ajunan. Ada bu debuna untuk lagu pasragi ke abdinah. Keng polan ojen teti lagu pahilang kapi. Polan bi ke hodil gila pakona nyanyi. Ler iler tandure usumiler ta ijo royo tak senggu temanten anyar tak senggu temanten anyar bocah angon penik no blimbing kue lunyu penik no kanggom basuh dodo tiro kanggom basuh dodo tiro pernah mirang mon seda yeru apa pernah mirang tresna bula bantika ampun tada celana beni karena tak tresna njokah tak ning terus aki saya rasa nyanyi Ranizar, gula Wahyudi senger-sengeran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. الآية صدق الله العظيم. Guru badan kaula juga guru pada ajunan ad-da'i ilallah Kiai Wahyudi Effendi dak salerana badan kaula amul jaki guru badan kaula juga guru pada ajunan Kiai Haji Walid Musta'in ajunan Kiai Haji Mukhabir ajunan Kiai Haji Musleh Zayadi terjukan seteja para kiai seteja para guru nyuun sapa raden kula tak bisa nyebut asma agung ajunan tung situng karena terbatas pangauning badan kaula namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngorangi takzim dan hormat badan kaula secara pribadi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus pemangku desa Lepele
beserta aparatur epon baik di tingkat carek otabe apel sehadir tanpa terkecuali sahibul manzil wa sahibud dakwah iki Kak Dinto Bapak Sarjai Bapak Sarjamin beserta seluruh jajaran majelis keluarga saya kesempatan mangken abada aki saibu are wafat epon almarhum Kasim bin Manidin ben seteja para rabu lake ote bebini dek seteja ajunan peten kaula amul jaaki alhamdulillah kalaban taufik hidayah maunah inayah dan kula yakin hakul yakin asareng ridona Allah kesempatan samangken kaula ben ajunan takdir apolong asareng dalem kabadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan ala kotoat mo kemanter tak cuma apolong palang keren bere tapi sampai ke akhirat pakun apolong Allahumma salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam Kak Dinto manter tetilan jalan kaula ben ajunan ifak tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga ketika ifak tabi Nabi Muhammad kaula ben ajunan tak kira nyeting dek panas apa neraka amin Allahumma pada Rabu hadirin hadirat sesangat beten kaula amul jaaki manus Kak Dinto sareng Allah nyataaki dalam Al-Quran kalaban sifat apes para Rabu Allah subhanahu wa ta'ala ada bu dalam Al-Quran khuliqal insanu dha'ifa manus Kak Dinto bayi Allah dha'ifa dalam keadaan lemah dalam keadaan apes padahal Allah subhanahu wa ta'ala apa di makhluk ni kebanyak ibu ni kan beda saya beda iaing beda saya darat beda saya bisa ngeper tapi dari setiap makhluk Allah saya kebai kaula ajunan manusia sesareng Allah nyataki apes para Rabu tore kula benajunan mangken sambingan ngangen bahwa kula benajunan ni keapes luar biasa bahkan kaula benajunan penting ben makhluk Allah selain saya paling ngapes ni kalakar kaula benajunan manusia ni ka. Mangkana Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi Kak Dinto dalam ayat Kak Dinto menyatakan hadhihi amun fi kulli hal. Saya maksud apes manusia ni keapes dalam semua bidang. Sepertama manusia ni ka ada saya tak puto dek ke orang lain. Leres. Mi abah hasa kula benajunan mangkin la beda palang keren bere. Cak kula benajunan ki beda tabung ring sepo bini. Kita keluar ke alam dunya. Ki beda alam kandungan. Ampon maruwat, ampon puto dek ka orang lah. Ore, palang keren bere ni mun beda orang bini ngandung. Anak kilo keluar embuk ngidam ka ada. Uning ngidam ajunan. Ngidam ni keterorong perang saya tak osom. Cek rek 6 perek minta pau. Anak kita keluar pada Rabu. Ki beda ilmu tabung ring sepo bini ing. Embuk ni kala bau. Beda saya bau kan tu ring bini ngandung. Beda saya bau nase. Kapan ada nase uwe deh. Aning lontong dek karen. Pola yang ku beli kira saya ke bayi lontong. Beda saya bau are. Kapan siang tak ning keluar di kamar, beda kan? Kula to mantapangki para Rabu orang bini ni kengidam kalam. Napa abau kalampi. Bau kalampi ko deur mata anda kalampi ka. Karo wasampiran melolo pangandung boleh bila kena. Cok sam. Cok dak kalampian karo samper to ke bedang ke temor. Beda cepon se bau lake bah kalake na beci. Beda kan ki? Kita lahir para Rabu, kita jadi manusia secara kamilan kilo sampurna. Ki beda tabung ring sepo ampun masosa ampun maruwed ke orang lain bahkan ki dalam tabu ampun cengunceng tatangke kan beda pelet beteng biasanya kan togi beda pelet kandung
Kita teti manusia ki ilmu tabu. Tore, kita lanjut setelah yang mau lewat berikut ini. Keklah keng bahatole kepi. Ngereng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi. Bah, mak lancang. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus, tore, sambil masuk, sambil lengki, saya anyar datang, kula bah mulia. Terus, sekecil aki lagi. Tapi manusia ni kenapa nak boleh kau lebih najunan lebih dari luar? Ki beda ilmu tabu ampun parlo kata tangke leres. Lahir kau lebih najunan para rabu. Dapat ke alam dunia ketimbangkan nega. Beda orang saya tak parlo dek kata tangke. Tak ada mate sete kau lebih najunan. Sampai mangkin ten kuli kita mangki beda orang mate pulan soki pulan angko paharang kak tibik ke kuburan. Manusia ni kamu mulai dari kita lahir sampai lahir, bahkan kau lebih najunan ketika berada dalam dunia sampai abadi kah alam barzakh. Tak ada orang saya tak foto dek kau orang lain. Makin pentingan ben makhluk Allah selain hula benajunan. Tore. Kula benajunan gelak ketika ki ilmu kandungan ampun masusah ke orang lain. Bener. Manusia ni kekapan rembi siapa selalu ejagan? Ema berok ejagai, mada je ejagai. Bidan tak boleh tedung semalam. Tu kon neko ni. Tore, ting pentingan para rabu. Sampai ni ngandung dia. Pada ngandung sampai ni ka. Keng kule sampai makin kita tuman ngiding berta beda sampai ni ke pelet beteng. Beda sampai pelet beteng. Ketika beda sampai ngandung pak beda sampai ni ke ngidam. Beda sampai bau. Ada sa biasa. Bener. Sampai ni kerembi tak merepot kata tangke. Tor kadang si Andi tak tahu. Cak sampai nerembi. Romo-romo itu mau berdaya luar. Bener. Malah makhluk Allah selain ni kebuni cuma situng budung. Mun si hanya makoceng ini kerembi kan empat para rabu. Empat. Enten sa biasa. Manusia ni kerembi ni ngitung ni kalau nakin ngangkui bidan. Beda buka etung. Buka dua. Buka telok. Koceng rembi empat. Ibu buka tibi. Padahal lempak anang. Te mora compok ni kamangken tatang ke andi koceng nga abuduk sapolo ka. Abuduk sapolo pada rabu kula mikir ya Allah, mun pah orang rembi sapolo jebol 10. 10 mik ni kala 10 mik keson ni saya selamatan maksudnya. Mun pah rembi sapolo. Acual na ka. Necek tanggung saya yampar. Dan ini kabah ngampar di tina aki ni kan. Nah, ada mulai jangan aja beri berkat. Cek aja benih ngaji yang tak berkat diberi ya mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kau lebih najunan semakin ni kalau lahir. Ki masih bu orang lain bahkan peji senyama manusia ni kepada rabu ni kabak poluare kelenun makin ningale makin melak tak ningale peji ni kemelak keng makin melak di mana peji ningale jak punten lagi tak ningale peji ni makin melak
Coba mun beda nak kanak gini lahir anyar lahir tengan lah pasane kebik sambian ku kira ketuk. Lahir manusia kata uning panapa. Keng kula beketon pejik ne kita uning panapa mun kasosomi tokang. Wahahahai kok. Penting ban sape kak, sape ni kirim bi kol petok kol belu. Awan langsung nyari reba tibi. Engki kan? Manusia ni kepada Rabu saya ngatela anangkin dan te pak poloware. Nangkin acer abeli, nangkin acer toju, nangkin acer arangka, mahare nabah acer atata. Koceng ni kirim bi makin berkak makin kia pada Rabu. Kejak ben jauh kah aja kak? Anak apa kak? Empon jak ni kaki ada sing ngenengin pahala yang boleh biman. Oh bulan kini ganti seraja. Ya makin raja mendak sing ngenengin ke bina apa? Ku tak paham tutupi jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Manusia gak dinto pada Rabu seto. Eka repot sareng orang selain. Coba makhluk Allah selain. Tengalin. Dan kula sampai mangken kita toman mangki bedang cek-cek muntaking kecelakaan. Coba Eroma ini kan pasti banyak cek-cek kadang ki. Eroma ini kebanyak cek-cek sampai mangken kula tak teman mangki bedang cek-cek. Mun ajunan mangki bedang cek-cek ni ka paling keng cek-cek kening lempet labeng. Ota bebi nak kanak kening seltek mungkin saya mati tibi para Rabu sampai mangkin ni dan kula tak mangki kamma bedang cek-cek alo polo tahun nang Eroma. Pah mati kak kamma bedang cek-cek ni. Tore makiro bahas abam bian. Saya kenang na tekos si banyak ro. Mbian odi ekan to alo puluh tahun. Beto mana mangki bedang tekos sambian. Mun sampean mangki bedang tekos keng kening racun tekos juga. Mun tak kening racun keng mati tibi dan kula tak teman mangki bedang tekos. Bedang rengkerengan, bedang musang. Mati kak kam memusang tekos rengkerengan cek-cek ni kami pah bedang tepang kibi orang. Tore. Cek-cek ni kesari bi sampean pola atas kulang naik ke atas kulang. Ajunan dengi romani ke 20 tahun kan tak masuk akal mun 20 tahun pah cek-cek tak mati sekali. Kamma bedang tak ada para Rabu. Dak rem macarat. Tak oning wallahu a'lam jak kula beni cek-cek. Keng kula beketon bu mun manusia ni ke pak mate. Opo? Mun pah sampai tak ibendem. Becengan ben sapir kak. Para mila kak dinto para Rabu. Karena kaula ben ajunan makhluk sepaling apes sepaling lemah. Maka kaula ben ajunan sareng ajaran syariat. Epakon saling abentoh, epakon saling nolongin antara situng ben lain. Alhamdulillah. Ketimangkin ni ka ajunan paharabu kapi ni ka. Muncak saking tada tatang kemangkin ni. Kecek saking tada orang lain acaranya ketak kira sukses para Rabu. Jelas? Malah kula hulilia sini ka makikari depan kak kantok. Dan gula kadirin tak tak nyapok yang di ngakir ni kata ke mobil baik luar asa pedaan kantok ka. Asa pedaan. Kula ni kagik buru semua bak ngadojo. Ngebut pokok kadirin na akir. Paburu na mobil aban na teke bunter ka. Alhamdulillah ada bangga kantok ada orang sekali. Ada apa kah? Apa? India. Apa ni kang mereng mati mun kami India tak joget saya ilmu kopur mana. Neki urusan lagu ni ke pasar akhirnya ka Kiai Wahyudi Effendi ni. Ni kemarin kula ambua lagu makin insaf kula. Seru nyanyi India. Apa yang bulan genteng yang kuartis kok. Tori duet ben sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka karena manusia ni paling ngapes pada Rabu. Sampai kula benajunan di dalam syariat nikah. Ada sebuah kewajiban antara muslim sesama muslim yang harus kita lakukan. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Japun kanjeng Nabi. Islam pada Islam maka dinto andi kewajiban lema.
ulama menafsiri hadis kak dinto kalaban dabuan ay la yanbaghi tarkuhu. Saya maksud selema wajib ni kebeni wajib kapi beda selok wajib keng makita wajib kau leben ajunan idilim selema ni kecek sampai kau leben ajunan tak ngalako mon pada Islamah. Selema ni kau leben ajunan epakon ngalako sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemak ni bigule beda apa? Beda berapa? Lemak oh dia. Lemak selok le katela. Beda lemak. Nomor situng. Panapa termasuk kewajiban kaula ajunan pada Islamah? Raddus salam. Mun beda orang ngolok salam wajib ja. Ajawab salam gak dintoho koma wajib para rabu. Amulai salam ni kaho koma sunnat. Apa-apa kau lebih ajunan mi dianjurkan ngolok salam karena ngolok salam gak dinto atu aki salam medek ke orang lain. Assalamualaikum, assalamu tining keselamatan, alaikum pani kesamu ke atas sampian kepi. Yang mengawali itu sunnah, tetapi ajunan mun kadung itu aki selamat bitan kula. Ajunan wajib ajawab. Mun tak ajawab dosa para rabu. Meskipun wajib kafai cepun ulama. Wajib tapi wajib kifayah. Situng saus beda nyampit ampun gugur dari selain. Keng mun satanian tidak nyampit maka dosa kepi karena kewajiban Islam, kewajiban Muslim di dalam Islam atu aki orang ketika kau leben ajunan itu aki bi orang lah. Jelas ki. Ya keng cepon ulama salam ni kata wajib kapi, salam ni keberna telo, beda salam ni ke wajib ijawab, beda salam ni kata wajib, si nomor telo beda salam kak dinto pada rabu lakar tak yar jawab pernah. Napa salam si wajib ijawab? Salam meki puru kule amulai bi ajunan pa ijawab, kule sunat ajunan wajib ajawab. Kasa salam si wajib ijawab. Si nomor dua beda salam ni kata wajib ijawab. Salam manapa? Salam maring afajang. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam kak, beres. Cak jawab mun ring afajang. Keng tan kula mangki keterangan li Sayyid Abu Bakar Syato nang kitab I'anatut Talibin mun beda orang afajang berjamaah maka setiap kaula benajunan ngolok salam sunnat eka niat salam sampian eka bae jawaban nada ka salam orang lain ni ka sunnat ni ka tebun Sayyid Abu Bakar Syato nang kitab I'anatut Talibin para rabu. Senomor telo salam nika beda lakar salam nika bi sing ngolok salam tak yarep jawaban salam napa nika salam ka kuburan. Orang mau libat kuburan kan bakon ngolok salam kan? Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Ni kang ngolok salam keng make ngolok salam cak jawab. Mun pah beda sa jawab cecer make sandal ka. Assalamualaikum ya ahlu waalaikum. Bu tak usambian make hulil yasin isari leku sandal. Pon, titik pertama kewajiban kaula ajunan pada Islamah patang atu aki selamat. Makanya lambak zaman konah beda samroh dari situ bondo nikah. Dari asam bagus senika nih mun atemua aparing salam mun tapesa aparing salam anika tante orang seiman anika tante orang seislam. Eka lagu tahun 90 kula ki nyapok tetiki kening kula lambak lagu ni kemake lagu masuk swarga. Lapi lambak ni kah. Kula nyapok cak kula kelahiran tahun beluk sangat. Jadi kula mangke nomor 17 tahun. Tahun beluk sangat. Jadi lagu nang ngagi buru. Cak lambak make lagu cinta enten kah. Lo pangis merengis. Yang namanya tangan dalam pacaran. Sedia no? Okey kan? Lamba mun nak kanak saya lahir tahun 2020 lagu na beninika. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Hai kok. Tahu apa sih mungil-mungil je. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, nomor situng para rabu. Raddus salam. Nomor 2 wa iyadatul marid. Hak muslim sesama muslim mun beda tatang ke sake pakon sanda apa napa sebab karena mun orang sakit ni kayak sanda maka akan mengurangi beban orang yang sakit baik secara mental atau secara fisik
Dan kula toman sakit tahun 2004 sampai tahun 2006. Toman tatabrak dan kula para Rabu. Tatabrak sampai dan kula 6 bulan ni kelumpuh total, tak bisa jaga sama sekali. Tapi orang ngatuk selok jaga mun. Apa? Cak gelak engkabin bi kok marin lagi. Macam-macam. Lekula ni keselama sakit ni ke orang nyandak. Ketika esanda. Lakar mun tempo na beda orang sakit ni kalau patai geresa. Sakit ni kesecak geresa na kapan kol 12 malam orang nyandak lah mulai kapi karibik TV-an kasa. Tetapi lakar ringan secara fikiran tak patai geresa. Saking badan bek semua elang mun beda orang. Mun tada orang sakit ni kayak geresa para Rabu. Makanya orang paling cermet ni sakit gigi. Apa? Ada orang nyandak. Di mana ada orang nyandak kayak gigi kak? Nah, ada selajik sakit, mah ada senyandak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tak langkong ring pelanggaran barak. Nyandak ring sakit kak dinto beda tata krama na para Rabu. Nyandak orang sakit ni kepada aturan nah. Sepertama tak langkong dan gula mada pak. Ken sponsor lebat boleh. Nyandak ring sakit ni pertama cek ngibede eren. Mun nyandak ring sakit cek kakanan ring sakit ni kata ibengkalan tak sampang tak ndek ngakan. Cari dengan orang tak ndek ngakan ngi bagi kakanan. Yo saja go polempo dia. Apa tangki? Panusan ni kelakar sani kemun tempo nandek tak beri kapan tak ndek solat. Centar kering sakit bang ngi roti ngi rambutan ngi ceruk. Tak balik. Mun abek tak ada eren entar kering beres. Jelas? Kan manusia ni kelakar banyak lik tak balik tinggi buk. Mun enda tak beri, mun tak enda ber. Contoh, tak usah abah sering sakit, abah sering beres. Ring laki ni ka rokok surya. Surya ni kan segemi ibu. Sehari semalam abi difungkos, rokok ngetok abi seket. Lain bensin lain pulsana. Saya laki abi seket rokok ngetok. Coba si bini pah minta PC. Minta PC nak 3.500. Kebaya apa lek? Melia sehari making teruk eka kana mata. Ku tak nyampit saya laki. Deplok ngak rek. Harap apa mi tak beri? Pulan ki ndak. Coba si bini sakit tanda ngakan ku tak epata berkap bibik laki. Mara lek kaki sehari tak ngakan terus apa bakso ya? Hanja. Rawon kah? Akan dia biasa nak kaki mun sakit cek beda nyeng ngaruh. Mararale kaki tak masuk sekali kakanan sehari. Didik lontong ya. Keng le beda masuk ti nama kecok koncong leka. Lontong. Wah, kok lontong. Maksud taking makle tak kosong tabu. Lontong si bungkol. Jadi mau beri lontong pepek bu. Keton pipi mi ganteng ya kau ngarah. Hah? Oh boleh ni kah? Kereng paling ki boleh. Oi, buk, lengki buk. Begitu sabah lengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon terus ki. Jadi mun nyandak kering sakit ni kecek ngi bekakanan. Kula tu man nyandak ring sakit emang sakit beli ke. Bener kata dung na nikah. Roti na teka jengguan. Abulu. Ya abit keluru nyandak. Orang tak lembaros, datang boleh ngi roti, ibu kak yang kaki tak kakakan roti na abulu. Rambut na tega lotok para Rabu. Teti nyandak ring sakit ni kemak le manfaat kasih sakit, ce abuk tak eren, abuk tak apa, abuk tak pese. Mun pese ni kata kira abulu. Manfaat kasih sakit kini kebetam bana atampa. Ti ne caknya banyak. Cak ring pelanggaran berak bener ring kisoki. Cak ocaan pese 7 juta. Oh, mun boleh paidok gelak. 15.000 bu. Cocok. 15.000 ti nama ke 15.000 mun satanian nyandak kapi kan oleh 2 juta kia. Keng cuman pangarteh mun ngibe 15.000 jujak ki asemo. Cak ngibe 15.000 ki aden tek bitang. Harga aku le 12.500 tuan rumah nak andi otang 3.000. Bayan mun ngibe ning 15.000 dia ki toju bekiak le
di nama gede korban data norong lek kok kayak ngaker mangkat langsung yu dah iya mun ngiba 100.000 ada ente biteng ya pantes mun ngiba 300 mun tak tegay beri ngakan je mole mun ngiba 1 juta nginep mulai kelekut na kakebuk atanya pula beda kamar kosong jelas jadi nomor 1 muntar karing sake cek ngiba deueureun tapi ngiba pes nomor 2 entar karing sake ini kaca akan de orang mate akan de orang beres centar karing sake paring mate eman di mana kebelah kapi ambian benintar bernyabari awet ruwet timbian nih kak sake apa kak kile tahu bu yang dokter kocak liver aduh sare ce entengi kaki jele eko tang pisan sebudah eram penang persis kaki jia le masuk repu kama sake kemis mat lemah sesake benih karo liver para rabu au ke jantung boleh penyakit bi sekir pikiran sek kebelah mati teti muntar karing sake cak akan dereng mati akan dereng beres sake apa le tahu kak masih kocak komplikasi cak karo komplikasi kaki je kor ngakan teratur istirahat pacoko pikiran patenang seminggu baik mate cak akan dereng mate akan de orang dua kayak nggak ini kak nomor 3 entar karing sake nikah debun al Habib Abdullah ibn Alawi al Haddad kotu nekku muntak nekku tak nyame nyanda para rabu maki entar sambian kanjeng Nabi ini mun nyanda ring sake lengki yeti ing serana sesake serana teku kanjeng Nabi paha doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak baca petong kalih makanya cek pun al Habib Abdullah sahibur ratib nyanda orang sakit ni kamu tak nekuk tak nyame nyanda maki de pak tak nyame nyanda mun tak nekuk kan beuh terkadang bulan sesakit lah kami kate dungan tak mandi pahinga sing becik senekuk mak entar sekali bu nekuk para rabu makanya cek pun ulama selangkong sae nyanda ring sakit ni kalaki bini pada nyanda mun sesakit laki nampian pamaju si bini nengi budi sampai cet-pecet betes apa sabar kak lah biasa orang sakit makanya padok sakit sekali cek kaki beni kompunya bir onda iya mun sesakit laki na seneguk mun sesakit bini laki na nyorot bini na seentar pecet pasabar le kaki je kor sabar makin ngenang pada ben sama cek istighfar si beres mun tak kebi tak oleh apa dah iya cek pada kelero seneguk cek sesakit janda pah laki na sa agregoy dah papa nekuk kebetes sesakit apa le komplikasi ka iya angak betes sa kakek mari nekuk betes pah ngale kapo kang mak jan bulla jan ke atas le Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Bon mertung beda berempat kewajibnya Islam pada Islam nomor 1 nomor 2 waktu pak gareng apa palang gareng nomor 1 ajawab sah nomor 2 nyanda orang sah nomor 3 wa idba'ul janaiz nomor 3 nikah nurok mayit ka kuburan para rabu mun badereng palang keren ber apa jangan ki mayit mari apa jangan ki mayit kak dinto pah nurok ka kuburan maka cepon kanjing Nabi orang kak dinto oleh kenceran 2 kirot oleh kenceran 2 kirot para rabu sementara situng kirot ni karaja na pada ben gunung Uhud pada ben gunung Uhud jadi mun 2 kirot oleh kenceran 2 gunung Uhud keng tak langkong saya kocak nurok mayit ka kuburan nikah dan kula mangki keterangan nang kitab Fathul Bari al Imam Ibnu Hajar al Asqalani ada bu sagak dinto wa muqtada hadza أن الكراتين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفنه فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا كرات واحد seoleh kenceran 2 kirat ni kamun apa jengah ki mari apa jengah ki pah norok mayit ka kuburan mun tak norok mayit para rabu maki dapat ka kuburan tak oleh 2 kencer napa kun situng kan beda toro kadang mari apa jengah ki pah ngalak sepeda mangkat ka ada mayit yang be kuburan otabe mayit mangkat ka ada pah nabeng ben sepeda nih kamakila ka kuburan tak oleh kenceran 2 kirat tapi pakun oleh situng kirat Al Imam Nawawi bin Umar Al Jawi adabu nang kitab Nihayatuz Zain
Norok mayit ka kuburan ni kay pakon apuring mayit. Ben sesonnat norok mayit ni ke beni adzikir. Beni adzikir wa aslus sunnah fi idba'il janaiz as-sukut wat tafakkur wat tadabbur. Norok mayit ni ke sesonnat beni adzikir. Nangeneng cak ada kandah nunduk pakoso pa aroma saja abe mangkin senorok mayit bekal mati apa deben mayit abe mangkin senorok bekal eko puraki apa deben semangkin eko puraki na bekal ipuntu apa deben ipuntu sebeda yada nika ketika mikir abe cak abe bekal mati ya beni adzikir sesonnat keng mun sampian nengeneng pas ekan deui bi kancana siapa mati Kak Misnari mati Kak Misnari iya le kocang beri ki pasar rampenang beri malam aku cak minta 2 kali ki na kebini na itu le hahaha mungkin bah panengeneng ekan deui maka cepon ulama kente zikir mak le tak akan tes ada hubungan ben akhirat akhir bi ulama pah kente zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong oring mate sing usong pangestete song osong oring mate buntu labun sepote baru adzikir kalaben niat keng abe makle tak ada kande urusan masalah tun telok nomor 4 bah marip oboh lempas kan lanjut ke kedejernya bon nomor 4 pada Rabu wa ijabatud dakwah ni kamun iundang ajunan nih senomor 5 terakhir wa tasmiyatul atis mun beda orang asim pakon jawab kalaben doa hasim pas asim ada bu alhamdulillah bi sampean dua aki yarhamukallah seepakon jawab pering asim ni kemun maca alhamdulillah se asim mun se asim lo maca alhamdulillah tak usah jawab kan be dari ngasim benya zikir hasim pate siapa arasanan le mun se asim keluar pate tikel tak usah jawab keng mun se asim keluar alhamdulillah jawab para Rabu selemak ni kewajib na kaula ajunan dan kula tak usah bahas almarhum apa napa ni kemakin jelas selamat ampun mai pangki jak selamat karena seekalaku mangken ampun sesuai kalaban seepakon bi Nabi Muhammad kanjeng Nabi adabu irhamu mau takum bid doa awis sadaqah mun bedereng mate kani sereh carana niser kalaban etu aki kalaban esadekai mangken tua bede sadekah bede malah paki bede ihda usawab atah lil maca Quran kencerna ikere maki beni karo keng etu aki ben esadekai tapi akademi kenceran pamausan maka kula bengal nyak almarhum ni kamangken beni karo celep kumikil amin gofu mancar kaula benajunan ketika saya terbingkengan pada itu akibi nak foto Allahumma sekadin toh sebisa pada pak kurang lebih nanya unsur pora saya tidak batas epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik banten kula nyon eti langsung menuju ka juar masjid juar rampenang titik edang fuk lebih melogi ca asli ne kasundang ne kene kan tupah ekai aki tadi mak le pada teka hajat akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min musasi abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf وبينت به سبيل العفاف اللهم رب اشرح لي صدري amin kau cenan sateja tanghi alhamdulillah mantari keridwan nasarang Allah Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du samahatal ulama al-'izza para masyayikh, para alim, para ulama,
utama epon kuru abdina kalaban kuru ajunan selera nase mulja Ki Haji Muhammad Khalil Yasin. Cek pakai ini anson bulan beni ki haulil lah pakai ini. Peranying. Mun peka tanggung jawab deki Pak Sarjamin. Alhamdulillah ki puru apareng beburukan dek kakaula kalaban ajunan. Ada bu debuna untuk lagu pasrah ki abdina. Keng polan ocean teti lagu pahelang kapi. Jukanan ajunan Kiai Abdus Syukur, ajunan Kiai Nasib, ajunan Kiai Musta'in, ajunan Kiai Musleh, ajunan Kiai Mukhabir, ajunan Kiai Abdul Ghafur. Sareng saja para masyayikh, saja para asatid, sepangaporana dek kasma agung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Muka mantar ajunan, mulja mungku ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ajunan tuan rumah ingki kadin to Bapak Sarjamin. Seki buru datang dari Malaysia demi alaksana iki sebu are epon almarhum Kasim bin Manidin. Muka-muka beliau sareng Allah tengkia kia pangkatah asareng kalaban Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kelebun lepele ontong tada erah tak hadir kelebun iki. Muka-muka sareng Allah tak binia dua. Amin. Mana bini dua biasa napa tak ngurus di sana. Seurus bini nah. Nika sebanyak nang ecompo nang elarlar. Kanto saraan. Termantar parang nasalamat saja. Saja balatang ke hadir saat mangken. Muka-muka rabuna ajunan. Saja kak dintoh kengi ngaridona Allah. Kengi maunah dari ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Ben muka-muka ocean selaksana ki mangken kak dinto anan taaki acara mangken etre masareng Allah. Allahumma amin. Ajunan saja hadirin hadirat rahimakumullah. Katipan apa kabar saya saja tengki? Nah, panas saya jo ni kacung mancung. Gula mancung benih apa ni kaya masa empian mancung gula tak mancung ah. Tinggal gula kau cen lagi ya. Ayo lari kare salbut panika. Son sistem mayu kapiaki. Mon bisa tambah rokok. Nika sotingan dari Mekasan demi Ki Khalil Yasin. Beri rokok ya tuan rumah Pak Sarjamin. Beri rokok, beri berkat para raja. Oleh stare. Nah, saya enggak nika deki pa viral di YouTube panjenengan. Manter panjenengan rezekine tambah murah. Pada neben ocean setoron saat mangken. Ce aroma sarogi polan panjenengan toron dari Malaysia pahacara agatan nika punten nika sukses. Napa? Karena ujian panika sema sukses. Contohnya muncak saking tak ujian kan tak kira mancing panika. Ben muka-muka ajunan semalarat biaya odin muka-muka paling na gampang. Sandi otang muka-muka paling na cepet nyerah otangah. Obuh nga kurudu amin nah. Andi otang kapi. Mungkin lah tak mampu majar muka-muka sareng Allah. Sema otang paling na lopah. Keng tak kira lupa. Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan engki kak dinto Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesemoga kaula kalaban panjenengan saja kengi syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Allahumma amin Allahumma. Derem mari 5 menit napa 10 menit napa sejam? Sejam. 2 jam. Siap 2 jam. Pada mun dia tak beres. Coba jan. Abdina sekejap mator. Ojen kak abed. Nguncong tibi kana. Wala beda si mole bulan beni Ki Khalil Yasin ngara. Mari beri berkat Pak Sarjamin. Ampu salangi berdua wah. Lah pengajian. Ojen kak dinto tak ning tolak. Sanajan deng kadeng neng daerah tertentu neng compok pani. Manabi nyarang kak dinto nyabek posapoy tas genteng. Sampun kak dinto pas ibri bi hae sering bini. Keng tada ese. Kanto tada engki ojen. Mun beri bi hae sering bini insyaallah tak kira ojen. Cuk ring manti panika. Dadi mun membeda acara aku laku ngalak bi hae sebinin panjenengan Pak Sarjamin sabe tas genteng beri posapo. Insyaallah jan terus.
Keng sarangan akan tagula ben mancenengan ni kapita ben sarangan lamba. Mun Syekhana Muhammad Khalil cek manti na sarangan na. Eka bela. Syekhana Muhammad Khalil lamba pengkalan kak dinto banjir. Sedangkan bupati teroma beda acara. Hadra ajunan. Kalau le berkat raja. Engki selamat. Saya nggak berkat keker. Saya nggak gula para jagi ya. Syekhona Khalil Kak Dinto karena waliyun min awliyaillah. Oning bupati si beda acara Kak Dinto bingung karena ojon terus nengi pengkalan. Sampuna Kak Dinto matur ke Syekhona Khalil ke Khalil. Abdina Kak Dinto beda acara ke Khalil. Katiba apa Kak Dinto sa pulau are tak terang sama sekali ke Khalil. Kenapa tebun ke Khalil? Engki gula si nyarangaki nah. Katiba apa Kak Dinto ke Khalil? Ngalak kertas. Ternyata kertas itu leser ke Khalil. Epek tabi bupati, alhamdulillah sebulan tau jen iku. Sampun Kak Dinto bupati penasaran apa ya? Saya tulis bi Syekhona Khalil. Jawa sampang banjir. Bengkalan tau jen. Sumeneb banjir, Sorbaja banjir. Maidina bengkalan tau jen. Mak pah bisa sarang na Syekhona Khalil ngan ria iku. Iceling bi bupati yen tarik ke kamera. Ternyata tulis senah Kak Dinto cepon palan bupati raja iku. Aban tanungkuan panika. Keng sapora namun Khalil din na aja geje dia pah nyarang toles ni. Itangkap bi bupati bi cidi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari terus. Ya Allah, saya nggak berkata kau janana. Alhamdulillah. Nika gula ongke ojen lajen reda tangki. Mak cora etere mau tampek na gula paninga. Laku unceng gula ce unceng pidato unceng nyarang bae kanto. Lada emak areduh ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasana ojan kata ni kabek serak debun ke khabir ki buru. Mak bek serak on demate pote kodu iku. Mon on demate pote kodu biasan tak kira ojan. Kini kene contohna. Tada aing pot ni kene contoh-contoh. Tada aing ngeten nah, corak cukup aing pote kata nik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Abdina mada pampak perkara. Kak Dinto manabi haul abdina paste mator bab Kak Dinto. Bahwa beda ulama asmana Abu Lais As-Samarqandi. Pasera si ada bu. Abu Lais As-Samarqandi. Mungkin. Mungkin ibu urusi acara apa pasera? Keholil Yasin ku tak tahu kapi. Mungkin gula tanya artis ring kedungdung nyaman anu Vitasari. Alake lora nang Bengkalan. Pasera nyaman lagi nah. Orang ku tak tahu kapi. Mun nyaman ulama ki buru pasera si ada bu bedempak perkara paste depak dek ahli kopur pasera si ada bu. Aduh dah hilang kapi Keholil Yasin. Bener dabun mak Keholil Yasin. Mun ngajar pengajian umum saya nggak launan kiai. Ana apa kiai? Pola nasi hadir banyak po sepo. Ana apa mun sepo kiai? Mun sepo kerso iko. Nah apa kerso kiai? Ker tak gelem masuk iko. Aduh. Dah lanjut. Abu Lais As-Samarqandi ada bu beda 4 perkara. Mun beda orang lepele, mun beda orang palangkeran bara. Kak Dinto mate pas beri 4 perkara pas tedepak ekwa. Napa ni sepudah gina? Nomor situng. Manabi orang sete Kak Dinto macaki Al-Qur'an, macaki pon apa? Gelak semaus Al-Qur'an pasera. Kiai Ghafur, semaus Fatihah pasera gelak. Kiai Ghafur, benih Kiai Ghafur semaus Fatihah. Kiai Musta'in, Kak Dinto pas tedepak. Dak almarhum Kasim mangken Pak Kasim nih. Nyulang ngoyan nang swarga Pak asareng Rasulullah amin Allahumma. Bahkan Pak beda ulama nang sampang Kak Dinto asmana Kibarizi. Kibarizi Kak Dinto ada bu muncul oning Kibarizi ki. Kibarizi Kak Dinto bulan matua majadin ra khairon oning ra khairon. Aduh beda sponsor boleh lah. Ya Allah. Darma. Demuna Kibarizi Kak Dinto Allamah ada bu, beliau ada bu mun beda orang lepele mate. Pas macaki Fatihah situng baca banyak. Maka belum polo kilu kadajah
tu sana sapora kapi ko. Balung polo kilu kabara tu sana sapora kapi. Balung polo kilu ka temor tu sana sapora kapi ko. Allahumma berarti mangken beni kerokeng Fatihah kapi ibaca sareng tuan rumah baca aki tahlil kela baca aki qurra kela kak din to paste Bapak Qasim kak din to milo man tertati ahli swarga Allahumma kat singkat se nomor 2 se paste depak dek ka ahli kubur se paste depak dek ka Pak Qasim se ampun depak ka umur mangken bani engki kak din to salat anak potoh panapanya mana Pak Sarjamin pakuwati panjenengan si asadeka pabanyak si asadeka munta bejeng ahli kubur melokiyah dari kak dinto pengumuman bagian reng lepele aduh alhamdulillah di gula berkat nih oleh 2 ya deh iya nyaman deh ubur-ubur ikan lele oleh berkat 2 le salat sengak reng lepele jaga tangki ajunan sanajan ojan, sanajan namen pakoh, sanajan namen padih, sengak panjenengan cek kalau pai solat tangki. Sengak, bini umpama nangakoh, bi laki naro abejeng, lek mata abejeng lek, mata solat lek, ngocak engko min kak, corot mun min, torot. Keng mun lebih 15 hari katipun apa kiai? Mun lebih 15 hari, selte kak aja kerja kak. Mun pah ngocak min je kak, arwah tak min. Dalam macaran kiai wajib salat ngecid deki je. Wajib kiai wajib monakili kiai sompet deben panapa kiai? Ya masa sompet deben cengkele jekung. Sompet kan beda mangken soptek tanghi. Mun laki abdi na kiai. Laki ten gula tanya akibi ten gula. Mata apa jeng kak? Ya mun panjenengan pah ngocak bagian kiai laki engkau min le. Ya mun kayak laki men bani men ruah mencret. Mun mencret wajib aso. Panyareng wajib aso. Sehingga solat anak potoh kayak ngai le seceng manceng ajar asolat. Solat kayak ngai mun panjenengan asolat sanajan meler maka kak dinto andi arep ben kangkui masuk surga Allahumma. Meler kiai engki. Ngicok sanyo benar kiai. Ya makin ngicok sanyo pakun masuk surga. Kerja ngecok sandal lagi ya. Insyaallah kapi masuk surga. Anak pasabab asabab solat anak po. Panjenengan sanajan Malaysia Pak Sarjamin. Cek kalau pai solat tu. Mula tak lupa ke solat. Insyaallah panjenengan nomor situng. Ekonomi na tak kira malarat. Odin tak kira malarat. Nomor 2 ni kan ni Pak Qasim ni kepas bunga nang ekobur Allahumma. Amin Allahumma. Mak corak aku luduk. Abu. Binin sapar mulia kader kan. Dah lanjut. Mangkana beda sunan buk. Sunan asmana sunan Kalijogo. Paseranya mana? Sunan pasera. Sunan Kalijogo kak dinto beda nengi demak. Kak di demak. Nih kan nih kabar pasar Cilkung. Demak kak dinto beda Sunan Kalijogo lambek meler. Nyama aslinya Brandal Lokajaya. Brandal ni kecanreng leper kanreng meler tangki. Brandal bajingan. Tapi anak apa mapah teti waliyun min aulia illah. Ni kakuncin ni solat. Tek pernetin aki sanajan beliau kak dinto teti bajingan. Sengke nyanyiin na nomong situng. Napa nyanyiin na? Nyanyi aki na? Konan bi ke hodil gila pa konan nyanyi. Ler iler. Tandure usumiler ta ijo royo. Tak sengguh temanten anyar. Bocah angon. Penik no blimbing kue lunyu penik no kanggom basuh dodo tiro pernah mirang mon seda yeru apa pernah mirang tresna bula bantika ampun tada jalana beni karena tak tresna njokah tak ning terus aki saya rasa nyanyi Ranizar, gula Wahyudi senger-sengeran nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ler iler. He bagian orang sengil tengil lekwa.
Ler iler hi bagian orang sewa tua mayu abejeng kapi gua mun abejeng papa deben mantan anyar derem maksud pakon pa khusyuk napa maksud khusyuk pakon pa tepak ka bektona mangkene ka tepak bekto asar tanghi asar sana parokaat maurib sana parokaat isya sana parokaat subuh sana parokaat saya nggak tepak neng waktu namun duhur solat duhur mun asar tepak waktu asar mun tak solat ketipan apa kiai mulai lamba kalau pai tak bojong mulai dari duhur asar maurib isya kak dinto setahun tak bojong kiai kodok kente ketipan apa caran kente kiai kente tungtung ibang bede compok gula ngabele ni kepah langsung entar ke compok ketipan apa caran ngodoy kiai abdi na ngabele ya kodok luar solat mun asar umpama waktu asar duhur kodok waktu duhur asar wah pah ngoca usolli fardod duhri wal asri wal maghribi was subhi rentengan lillahi ta'ala ko nje malaikat ngoca iya cong ngoca rentengan billahi bin ko laku rentengan kiai ko ngara Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi nomor 2 salat anak po. Bocah angon penik no blimbing kue. Mun andi nak kana kene angkatan nikah di oleh berkat 2. Saya nyaman panjenengan. Aska. Kamareng tuan pian ka. Aska nikah ajari asolat. Mun umur 10 tahun tak asolat umur sana pampian ka. Sapolo, tobi mun ta solat. Tobi, mun latuwa kiai laki abdi da umur 7 tahun. Torot! Tau sapang lo, mak bisa kiai, torot! Katipan apa caran kiai, mun busubungan tilaki aing pacek panas. Sera makina, aku binin saparo kana lakin pahisera may kuwa. Enten nganti laki kopi panyaman. Kuwa. Bocah angon mayu mun andi nak kana kini ajari asolat kata nikah. Ana pamaro ajari asolat maka blimbing. Saya contoh lagi. Debuna Profesor Ki Haji Imam Mawardi kak dinto Sorbeje ada bu. Anapa Sunan Kalijogo mak pas memberikan contoh blimbing. Karena ternyata situng abua se koncon lemak oning konco. Bucoh. Jareng mon bahasa Madura ni kata bita. Bada gula kaun jangan isu menepri bari ni tungke ngocak saka dinto ngireng kiai ya tore nake naik ko gula bingung napa nake jaring mon bahasa lar bahasa sampang nake ni kisang ling dharma kasa angling dharma kan beda nake ternyata nake sare jajan buntu pes rupuk ya Allah ya bener dabun Sayyidina Ali man arafa lughata qaumin salima min makrihim ko whoever understand the language of people they will escape from their statistic ko napa artinya pada tak tahu kia mun orang ngerti dah kebahasan orang tak kira tipu ko man daripada selamat kapi amin Allahumma mayu ajari asolat situng abua sekoncon lemak ni kana mung blimbing kates buk oning kates panjenengan sana apa koncon? Nah, tak tahu. Tahu sana apa koncon? Ceruk, beda ceruk. Sana apa koncon kasa? Bucona, beda tek temu. Leni ka pengumuman, mun blimbing ku laku panjenengan nemun nih, mangki blimbing pasar Cilkung, pasar Buah, ota bedeng pasar Katapang, lebih dari lemak koncon. Korang dari lemak atau lebih dari lemak bisa kebayi cimat nih kapuk. Ndak ramai kabel. Laken panjenengan kayak sakean bisa nih kak. Ota bereng bini tanda empian da lebur kareng bini teh kendai bisa pa nih kak. Ota bebinin panjenengan cerempe lako kikir masa stresan bisa. Tero abinia 2 lako kikiri bisa. Dari macara lah. Beri pelimping sek pada tilema macam kisolawat lokale. Insyaallah beres cereme ini kapu. Sabar. Gula ngabela ni kari beri ni pengkalan. Kalau kau ongku bi orang. Alhamdulillah puk tak mantik. Ngucak sakanto. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Abdina dari Morkoning namira kiai. Engki pun apa? Tangku keng langun ceng apa oleh cek gula tak baju puk. Tamun ke huliliasin lengan lemon gula kamma. Marin ni kapaling ngale kabini karo. Nasib. Yang ki dari tisa sejati intar kalarlar. Molen nah numpak sepeda.
Masik iku ah. Wahyudi lakar kita viral, tapi saya ingat cek patah beri janda. Wali nak dewi boleh? Pejamkan mata. Bayangkan muka wali. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kau angku pah ngucap Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Ponapa abdi nalakar alako, ponapa saya debuah Kiai ajunan Kiai. Terus. Engki kak dinto Kiai. Jo siapa sih tak terus? Kak dinto Kiai, bini abdi napa kunceremi Kiai. Padahal pelimping kak itu abdi na sa minggu senyari Kiai. Tak manti sakali. Dorang mah, lako kikir Kiai. Bi gulay kabala, ya munda, ya bani gulay saya tak manti. Mak pola. Nikah kena kartembian tak manti mak pola keng bini na cari mi ongku pah katipan apa Kiai dari dia berbicara nah mun binin panjenengan tepan kikir katipan apa catat Kiai toles dan gula engkingki mun tepan kikir nyari buan sebek raja pah onta laki kecolon jan beres mun tak beres usaha masak sampang dari lanjut Tadi nomor 2 saya pasti depak dek kahli kopur engki kak dintoh solat anak po. Saya nomor 3 saya pasti depak dek kahli kopur engki kak dintoh zikir. Panapa nyamana? Panyaring panapa nyamana? Gela si zikir ke khabir engki. Tepak kapala tan gula asal tobai mba dari tobai. Mba bini ni kak dari masjid era puju Anggris kain tomba tan gula. Keng pani cilinga kita gula corak reng Arab dah ni kala. Sallu ala Nabi Muhammad. Zikir ni kaku kangku buk. Kela macam zikir. La ilaha illallah astaghfirullah hal adim. Ngacolorot Pak Kasim panika. Eka pereng sarang Rasulullah. Allahumma. Amin Allahumma. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pak engak Muhammad karena zikir riyah, engak riyah manfaat dek kau orang mukmin. Mangkana cak kalau pai bila pai dikir cak kalau pai ngecit. Mak ngecit. Ya Allah, gula ngecit kia cak orang tada tenetos dan tos. Dari kadin toh ngereng mangken adikir kere maki ke Pak Kasim. Kereng maki dek ke keluarga gula berempian si ampun de Pak Kaumur. Muka-muka isapora kapi Allahumma astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani. Mantar ika terima ya Allah. Wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur tak ada pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah tak ada sempaan Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur muka-muka ikatarema satajah Allahumma mantar Pak Kasim tati ahli swarga Allahumma. Dalam melanjut. Saya nomor telok saya pasti dapat dah kali kopur ingki kak dinto zikir nganri berin telasan panjenengan nyala saya macam tahlil tangki. Keng berde situ bondo pah macam tanzil beroah iku.
Ada mah ya mondok tak depak je benih dikir wah. Ya beda karena kadang lah kurang pendidikan entar ke kuburan entar nyanyian. Kuda mana tuan senangi kuah. Kuda putih di dalam kandang. Janda mana Ustadz senangi. Kerudung putih sedang memandang. Asyik. Karena sepote semandang tepak kering tua ya Allah. Nasib. Tadi nomor telok iki kadin todik. Terakhir nomor 4 mayupah mulai apa bareng. Dalam melanjut. Mata cocok muda nih serba nik. Pak Sujamin. Ya Allah panjenengan mulai dari Malaysia. Bila beliau boleh? Nah, binin tina kanto. Ya Allah saya nggak pesan. Sabenah. Cek kalau pai cek bagi yang lain kuah. Pulan riba ini taruhkan. Kan berde taruhkan. Saya tak ngakuan di laki. Ada papir. Saya nggak Pak Sujamin. Mantaran di anak foto si bagus. Terakhir. Sedekah saya beri dari tretan Sujamin Kak Sujamin pani terima buk depak ke kubur. Pasera si ada bu. Napa? Sarjamin. Ya salah bu. Mentro tak salah. Pabini kanto gulang ireng. Pak Sarjamin. Mayukah mata salah boleh. Pak Sarjamin. Agak jauh melolong. Rasulullah ada bu. Sodok colok. Ronginum ngarah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyaman. Keholil ni kesuaran kalian tak lemau berjepon. Tak pernah ada aing selain ing pote. Kecuali aing sosok debun. Entah debun ki buru. Mak tak lemau berajunan suara nak kiai. Abdina tak tomanan ke Wahyudi. Tak toman nginum selain aing pote. Terus kiai. Ya mon sepote amma ke kan loco beliau. Tanaing nikah tangku sepote thelem aja pon abdin. Abun tan mon nikah tak ningan lakar obat ke Wahyudi kuah. Duh beliau cek viral lebur tan gula ki puroi lagu. Wow, reng lereng palangkeran berok sia kopa kapi. Manter bisa ngunceng boleh. Pertama kali ketemu tan gula ki puru ada bu. Entar ke compok ke Wahyudi, entar ke Roma nginep ke Roma. Roma abdina iko. Keng awia gelu takok gula bede luar ngki kiai. Keng biasa abdina tak pernah kiai manabi compon orang. Ketiban apa ke Wahyudi? Terus pernah. Yo siapa ki janda kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Nika kenapa nyaman hemafiton tangki? Nika sadeken dia colok masalah to ya. Sadekan Kak Sarjamin pa nika beni sadekan nembian. Nika nih, nyaman bismillahirrahmanirrahim sadekah. Mai terima mai pabeki deki ka Pak Kasim. Oh, manis kana. Mun ngunceng gula boleh laku saya ngajak beri ini manis. Gula sudah manis. Dari melanjut? As-sadaqatu tadfa'u harral kubur. Tining sadekah Kak dinto pasteh nulak manabi beda ahli kubur tepat esek sabi Allah. Mun anak poton asadekah maka Kak dinto kapi sareng Allah. Karena karban sabab berokan sadekah pasti esek seberi nikmat kubur Allahumma. Sana apa nih Pak mangken nih? Terop nih kan masuk sadekah tangki. Majer tangki. Nih ke panggung majer apa punten? Sound system majer apa punten? Nih kan nih hadrah majer apa punten? Napa boleh si majer? Syutingannya majer. Onjo tak majer gratis ruah. Mantor banyak pengikut deki, mantor si nonton banyak. Beri deh deki duet spesial anak wali. Lanjut. Lada Pak Adam malah. Kak dinta sadekah kapi berkat sadekah. Kiai. Nika beri apa punten? Oh mak bodoh kiai beri. Saya nggak kiai panik tak ngarep beri noreng punten. Tusah ho koma beda kiai ngarep cabisan. Tusah. Karena agama beni untuk jual polan acara mah deki pah ngarep sadekah, ngarep amplop. Nika tak oleh. Mun ngarep SN amplop tak apa. Tusah raja. Mangkana panjenengan tak usah hari beri gagula. Empon. Ho koma tusah raja. Keng lebih raja tu sana. Mun Pak Sarjamin ngunceng ke Holil Yasin ban ke Wahyudi, pah teh cabisin. Hahaha iko.
Sadakah kak dinto paste raja kencerna ben paste nolak manabi tapane seksa manter te seksa sarang Allah. Mun oleh nikmat kubur enten pahjan itamba karena sabab sadakah Pak Sarjamin. Allahumma amin Allahumma. Sadakah paling raja debun ulama nang kitab Bughiyatul Mustarsyidin mun asadakah ka kiai, asadakah ka ki musta'in, asadakah ka ustad ke ghafur, ka ento sadakah na raja. Lebih raja kencerna sangangatos ebuh iku. Manter panjenengan parati ka guru ngaji tanggi. Mangkana lambek pani kebuk. Beda ulama kak dinto manton Sunan Ampel ka beda. Manton Sunan Ampel panika nyaman nah Sunan Derajat pasera nyaman nah. Sunan Derajat panika lakon nah laku anyanyi katipuan apa masyarakat selebura dek ke guru ngaji tokoh-tokoh sing ngajar dek ke masyarakat. Saporan nah mangken kak dinto banyak orang lebih lebur dek ke kiai si viral daripada kiai si tak viral. Bener. Yulang na pole. Samangken kak dinto lebih lebur ke kiai si viral daripada kiai si tak viral. Leres. Mun beda ke Holil Yasin kela aku tak mancing kapi bener. Gula pa ni kita viral. Kalau keng beda TikTok. Pah langsung sarang ke Sarjamin. Tretan Sarjamin, Kak Sarjamin. Telepon kan kui hadir kanto. Ni gara-gara beda TikTok. Ki puru sing hormat Masya Allah banyak si mancing. Pan beda ke ngofur. Ya Allah. Mungkin naleka na maca kuro. Wah. Napa keng hosok, napa keng ngosok. Mangken mon beda kiai di luar buai kapiaki. Tahu sawu jauh gula ribarin kapore ontong benika. Beda orang nyium ten gula tengah malam maring isi acara al mubarak nyaman majlis. Siyo me pos-pos colok ten gula. Ngoca ya Allah kiai ajunan ki dengu del acara ma kiai nyon barokan na abtina kiai pos-pos colok. Sambil nangis. Beda ngarale 5 menit. Gula nangis kia. Benina apa gula si nangis. Colo na buroko. Abu Bakar bener bici hertai bakinya banyak naman Bakar mangke. Sallu ala Nabi Muhammad. Darah melanjut. Saya ngak ka guru ngaji nih. Ngastete panjenengan. Reng lamba sepas borokau din. Gara-gara nih ka guru ngaji nih kata pernah lanyala bapak. Dari kak dinto guru ngaji rabat di sarang ajunan. Insyaallah panjenengan. Kak dinto mana bibedah bengesepo si ampon depak kaumur. Kak dinto milo saja Allahumma. Dapat ke Sunan Derajat panapa dakwana katipanapa umat Nabi Muhammad selebura separate ada ke guru-guru ngaji nah sehingga pas nyanyi ina sakak dinto Joko pentil ayo til tilo ayo lu lupis mambo ayo buka tenong ayo nong ko sabrang ayo berangkat ngaji ayo jimat rojo ayo Joko pentil ulo ilo pernah merang. Nah apa arten nih kak? Ya mangkane ka beda Joko pentil. Anapa maiko cak Joko pentil Joko ni ka orang sikita abi ni mun Pak Jokowi mari abi ni ruang. Maiko cak Joko pentil nak kana keni lambe ni kebuk. Karena nak kana lambe panika tak kira tedung amit mun tak sambil nyoso katil pentil embuan. Bener. Engki mun mangken mati aki YouTube mati aki TikTok lah tedung nak kana mun lambe tak tedung Pak. Tak tedung mun tak sambil nikah ni. Katil pentil embuan. Aduh ya Allah, kadang embun la lesoh senyosoy. Tak tedung nak kana mun tak sambil set meset katil pentil embuan. Masya Allah kalau belas malam embu pakun tak tedung. Apa sabab anan pakun set meset. Mareneka karena payah pah tak tedung. Subuh beda si ada di masjid Allahu Akbar. Pah tak kerjot ya Allah lah subuh tak kerasa pangeran. Ngabas ke beba ciling. Cok malam masih nekuk ni kene dia pangeran. Malau beraja pangeran. Ya Allah, ya bes bani tepak ka Joko pentil lah. Pah tepak ka Joko pentong ah. Haha, lakin sapar usah gelak dia kan. Joko pentil ayo tila telo mayuh mun andi telah atau ragi ka guru ngaji nah. Mayuh mun andi pes atau ragi ka guru ngaji nah. Mayuh mun andi nangka atau ragi ka guru ngaji nah. Ayo mun andi sabrang maksudnya.
Ayo aturake ka guru ngaji nah. Pah berangkat ngaji. Jimat rojo. Eki kak dinto Al-Quran. Si nomor 2 kalimat tauhid ni kalamba. Ternyata ada pak kapalanggaran bere. Pah yoba lagu pa ni kasambing empen anaan. Lagu lamba saya empen mun ngempen anan dak ni kan. Tekos enjok tekos juling. Dek remar. Ruru anan koceng mun tak tedung bagia koceng. Ruru anan koceng mun tak tedung bagia koceng. Ruru anan koceng mun tak tedung bagia koceng. Ada anan teti apsa apan tua. Padahal Joko pentil nih kakatipuan apa masyarakat sedekat sesema ata guru ngaji. Keng mak yo bede pak kale pele panika. Yo bereng sebereng yo be tekos juling. Tekos juling ayu ling. Ayu lar. Ayu so. Demikian yang dapat saya sampaikan. Enjak ialah sajam lan lah. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Ubur-ubur ikan lele mun lebur ngunceng boleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Berkata ning situ. Ngereng-ngereng doa iki. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونور أجسادنا بالقرآن ونور قبورنا غدا بالقرآن اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعاءنا اللهم تقبل ما قرأنا من سورة الفاتحة وسورة ياسين وما هلنا وما سبهنا وما علنا وما تصدقنا هدية wasilatan wa rahmatan nazilatan ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi thumma khususan almarhum Bapak Kasim bin Manidin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya aziz ya jabbar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين